vijana ba usiku mjojo jaku ukuwenga wengwana yoti namna walikuwa kuweleza abonge ye jukumu yo ulikwa ye mru ye ndofanyeshe tena au kale ye mru ya bala shono ye ndia wa rais ulona magarde ko ewa kwa tsamo lo suala ambako jusi sasa abala shono kajakana bunduki hule ya rema ya mbagutao shaba la shonode endea uwe raisi na magarde korwalo yao haka ulinda rogo hitu izo karano shida richi na jojua haini mwafikiri zahe shakarano shida richi yonzi endogo ya hiti iyo ambanile suala kumjouzisa owangu mavamana wabea amjokaye yotibure ekawabe hawangu ndi waziye yako yotibure msuhanza nikemle harumale wae umona nuhunu jere hadisi harumale ngogoze lojiri hauza jiri uswani mwera iswaida shetenga shinu ekawangu wa shiti ya harume tarekhia yensi ili wangu waone ye daraja nudzigo waitendo hamanda shini karjowaza wakati Rais Johar yabe wa Bourbon wala rini polo harumwezi yabe wala rini karjowaza ukutuzi riwaze na itendo hamanda shini yabo hamainu ngayo au mumbo warejeza digoni haruma macho na minayo au zaidi yefarka mkuu ya shetendwa shinu nezitendwa za lojiri zikaujirisiwa ni wajiri leo lojirisiwa ni mwana mkomora sha owangu kwa namangalia shetendwa shinu sawa na bwandu ikao hodivoni mweja raha ya rais wa daula wajouona hodivoni mweja raha hiyo wajouona athmani ya zaki wao kwa mabakia maili na wajouona athmani ya zaki wakoze wayajirisi wazo bao mwanza au wakoze bae muislamu au ya wakoze ba zundu mwanadamu kejaladi muziki ilobe haumpawa ya bea ngabo wajau wajuwo nao digo ni mwejara yinu athmani azalite sha wamuone wajibiwa bawa umyenga ilobe yazima hamba wambili bawa wanzao na waengao sha ilotilelebea liku hukumu zerogo za daula ngabolebea ikao ngwajo uona hawilazimu waone hodigoni mwejara hainu raisi wa daula kwa tina isimu kwa tina mnu watu uona raisi wa daula yabo yeka raisi wa daula ngwaonao kashinui tremba shajiri siwe daula ilobe ya jidwaji ye khatwari ekamrwa ono zenrongoza hamba zambao rangu shaitenda shinu shajiri ye khatwari lo kamabea maili amada yao watugongo wa lugha nzima na wao kwa jurongo wa lugha nzima harumansi na wangu waonao ujiro waitendo hamadashi ujiro ha amani ujiro ha picha
udziro hamazoea shaudziro hemaendele usoni ya henzi lebea linu lalaki mulione namna hiyo yobea lele wao kabanwe komorinu ndio haruma dunia haukahabati mbi wenji wa huwa komori wovwani hamabanwe komori inu dunia vaeze tizaba kiyo dunia ni rwaji wovwani ngabondongoli jojo kukaniso hunu zendao kinyume neze rogoza he dunia wokwa waji ukaya ye komori kejato shinda ivitse mfumo wetina ukutajia zeti zirwaji zaidi shetendo shinu shijiri zenti majirani nana zito majirani makungumanyo waonesa wonzi utukivwa waonesa wima na uombea raisi azali unono na honesa uka washangiri yao ye komori na uiombea ipuhe na zitendo hamadazi raha karja juansi hau kungumanyo lamba mbware ndeno karja liju yaweka zensi pia emara isi yemakungumanyo wamba zinuka ziremba yemruamba zoremba wokatujua haungena yatsahau kabatinti nga mzigonyo ya poroda usoni ya mapucha haurungana zononi engeye wovwalo wangu waonesa ukawajibu enge wangu warengeza ukaya na reti wonsi juvanu haina raisi ujohuja yekanga wangu wa mwengao harumwa komori ya mungu wa unaruhusa nda mbunge shono yavuga mjoksa raisi kao yaje wanzi wanua rupia kena mkini sidamu komori ba shado mahala pia ngeni raisi wajoka wanua mwengao watoka mwala wende arunge shonone raisi wa elda hapara wa komori kabla ya shetugashi nguparo wa komori watanganyike wafikiri wazima warengezi watanganyao ili watoe ntigo watoe tarumweze nguzilio ijuhe itoweshe ito majini ya madehi wa wakwa vanu sheitanga shinu ho wangu watora wangu nyumeni vanu karja kimizi mezimiini mnaijana hazilwati njia harumwa shuhuli harungumbushononde hafu ishokelwa maneshi ola mnaijana yarungwa ya hafa wa iraisi kajawa yarungwa wangu wato uona ya mnaijana ola harungwa engera isibe ya rungwa ya hafa eza jojirindi izo haini dhamana ya ulolea haini mrutulolea izo wakati fanya siasa wakati uloleansi wakati ulolea mabea ya jao ya wajofa waruanga kwa mahala hula ye baada abuwa wajoka rumahalindi ye hawa ya joka wanu mtijuindi kabati mru wajujua shaki jajujuka hawa nje yabo nalikera owangu waelewao wa udziru waitendo amanda shinu watifanye hama kwa jaelewa watirongowe sawa no watowelewa haukaya yemru
uzino bagodowa wangu na honesa wangu wakachelewa kachelewa unadamu, kachelewa siasa, kachelewa uvomana anu inuti upandeo haini ndogo wangu wafanyao haruma ndogo wa manda zinunga zifanyi hao he mabea ya nigo ne mabea jao ngabu wa Komori madhamana hoka kutonza azali hoka kutonza ezi yake kabati mungu wajoshinda zizie shahoka ngono ukaya hoke raisi wa daula ya Rungwa Shononde Trengweni ni mwana Mkomori ekangono kayo basila ujotizwa leo zile ujotizwa mungu yekhatwali dengayo ya mwana gouzoya vanu wanduangalie namna dunia indao na riwone ye namna sisi rirengao zengongo za vanu nsijuu rizambao harumwaze mbao za matangazo ikaza nafsi au rambao rifanise nizo zentizimwaji wafanyao rowende sao rowaremao ritibaki wala marehemu saimu wamecheki ya hanga ukasika rifana na wangu hata harumaze tamu ye namna rikurenga zinrogo ye mru ya joona ye namna wangu warenga zinrogo wa Komori wambao mazama na wazabao ya joaona jofikiri wanrasa kwao na inu zinu jojo fasiliza zinrogo pia badi mchezo ya rais wa Daudi uparo hamara ya sana na ikana unati uparo uzima numdungano wa hili taifa ili handani wanrua fikiri ya namna ya utamvuu ya uhansi amani ikawo yandiso juruhiwa lewo yandi samaraia irende hanyangu houa lewo iwaswili iraisi wa Daudi yabonge honrao woti hoju ye mruzwani ukayeye heve wongu jihadani gamrejezo ye mwana yakauvivilia ngoma kaja kauzwani ukayambia mrukaya utsinjie kutojo mwaya yabo kabati mru ya joshinda yajue ukaya ujelo shida na mrubangweni haunziani yamu hizo wandukuwa zirenga hawangu hizo wanduzirenga kwa uziro hazo ili wanduwa gabili ye maisha ya hensi haswa wa ulezi wa hensi fihale vanu ilavimu wafanyiwa mkonzi wahusu wa msomo ni malezi ya hensi haswa ya husu wa ulezi wa hensi haukaya wa msomo ngwenje zao ya malezi ya rejeli bora itendwa madashi shouta harara rwalo gontsiju shaka sondo wajeni wajola zawaji haina mruelewa ukekomori vanungi warume dunia gujua ukaya zensi kabati nti jito shao kwa ujwamba mnansi hamalewa haka emru ya jola zaje komori ya ishe ukaiwa hata raisi nguru wa shumo ya jate maliwa mjo kaujaitenda yode namna wanokolo lea vanu yeezi gini nga wajo jaza saya shaizu wangu wajo zoya leo izu wangu wajo kufanya maudu
yabo emavamana wa siasa emavamana wa hezi ila vimu wala muhe waone wa uziro waitendwa hamadashi ili wala uze haina namna wajokshi wafanye haina jitihadi harumwaze janibu pia za hensi wangu wawane na rogo hamadasi uwo do muhimu ya kautsonga ripare banu leo jerone se ukaya haina mrugene zamana ya harumwensi haini namna kabati mrujo subutia mbe ukaya haini rais yekaya yabunga boruhusa ya umumwa hasa kama kufanya siasa hauyarambie ukaenzo yi enzu yeye ya johuja mujoshila kabati mrujo mrema haukuwa rupia wa jo mwanza jando jandahu jandanadazi yabo inu de muhimu rakaumparani ili de suala linu ye serikali wangu wajue wakabili le suala linu shawajue wajau wafikiri zerongoza he maisha ya hensi harumwe miva ya hayo yonsi pia eka maisha ya akiba eka maisha ya msomo eka maisha ya amani haini mva wa huswe maisha iyo ili wangu walawe dingo hii harumwa le suala linu wangu wafikiri zirwaji o wangu walazimu wabaki harumwilo sha maisha ya tizuie hasibabu linu ekanga wo masuala maili wo winji la jozi salo na social sule journaliste wa Komoro Info hone sakayara nzo wakati wa Johari zitendo manda zinu gazijajiri leo huono kamneje na mkomori harengeshononde hado shirumilia rais wa daula ejukumu handa ningo ili hondu harma sola manda zinu swala langu la bili rono juzi mjwa Salimani wa dohudumu hitima ya hemne janaoni shai wa mobilizi ha hifadhi wazie hitima hiyo eliye zoli yo harmo hitima ya mdo hafa no mzilo hindi mjenda ye jukumu ngabona mna wa jojo ha jukumu ijojo ya ukahaina mtu ukasonsi ngasina jukumu shabo karijamba dongo she jukumu ya handani yo ukayendo fanya zodongo ekahati nguma bodo ko uli wajukumu wabaki zabaringi zotidasi watidasi tile kwamba zabaringi uondaye waode mahaki waode wajujua wangu wa karibu naye ikawa kauzijua waode wajua habari shaye jukumu yukaya ukaya engelamba ukaya zinde zetamu akabati mrajo uhabonzi jokarula naso ya waharumwe dunia kabati mrajo akabati malabotota ekahini mrulo natamu lutobela shono ndendare memu iyo kejajoki tinogo jonji harumwe yaki yoke tosha msuhamba yaki yekifikira wanguko shindi huunganya shaima na wanrotujwa huunganya hama mruti haruma tabweka jihu wa mru nabo matajiri wa kogwa hito nuko tina tabu za maisha shangona tabu zindo jagonge ze tabu za maisha za ulambahimu za ulala za hazi za mshahara zoka zitosha ukayamruya fanye naye haukaya ulona tabu rahana we hatujojaja mfanye naye ikawa wenga wena bali majana matano usiku kwa mbango tabi ya bongo do wawe ulona ralishimu ya ulona ralijana kwa usiku mjojo utaku ukuwenga wenwana yoti namna walikuwa kuweleza abonge ye jukumu yo ulikwa ye mru ye ndofanyeshe tena haukaya ye mru ya bala shono ye ndiye uwe rais ulona magarde ko ewa kautsamo lo suala ambako justice sasa abala shono kajakana bunduki ule ya rema ya mbabutao
shaba la shonode endea uwe raisi na magarde korwalo yao hata ulinda rogo hivi izo karno shidarichi na jojua haini mwafikiri zahi shakarno shidarichi yonzi endogo ya hiti hiyo amdhani le suala kujouzisa owangwa mavamana wavea amjokaye yotibure ekawabe hawangu ende waziye yabo yotibure msuhanza nikemle harumale suala hilo shangamina zohamba haruma suala amanda hilo na banu waludo fahamu wanaruwa kitu wazugwamba kalo diable dans les détails rudo fahamu wanarongo watiti haruma usilamu kawajaha ruhusa ya ulojihiri sami ulozivumbua Mwenyezi Mungu yafanye namna hiyo lazima wangu waloleye ngawende Ulaya dezenti za Ulaya kama atangabo miji yendesi wao ni extreme droite kujajo unda mji ubalia wa isimu ya Adolf Hitler nzia nongabo wangu waendesao miji waendesao mabafu wafikirio hamandaye ye maana yeye yatujo paroti wa rumanzia hawitso shan mji toka wote hizo ndizo nafasi warudo fahamu zenongo za bifani ondoti jovani ukayabo wangu wazirwa dini akamcho jojo hamba wangu amba hiyo bidii abo yuwafa wakoja bala bunduki wamba ukamrugundo madhambi akamreda somo hiti kuja wafungua wangu amba tangapo amba ukangoti madhambi ngojenda mroni au kawa amba ukaya bid'a walwalala finnar yawani yawo ngojenda mroni abo ngaiyo ani wao amba hizo shakuja wafumbua ani lahie kale jeshi lende msuwajibulia miti zamana wa jeshi miti waziri sha yekalibe walendela ziye yabonga boshatsonga ngamjokaya yotibure yotiluhandani wafamu salimani yotiluhandani gondosomwa hitima salimani na ngamdwani yodohandani wakauzilwa hitima salimani kauzahidia mimi tifundi swamba ukaya mimi ngamwamba ukaya ekai hitima izilwa hahandani hivo na yodohandani wakauzilwa hitima yabonga boshatsonga yabo abo mrujo shindaji kule swala ilo ndo ranami ndo undo zamana wa ile jeshi awe waziri umparise umuzise ukodo awe yode video na malita mi ntina suala na precision njia harbe kadri ya intervention ya metro Larif intervention ya metro Larif skandali juu reaction ya daula ani serikali ilikuwa irenga wakati kao bezarifu yimdu ikao shehiri shira ka ushanga ya president sha kaza mkinishia sha hata mkama kalima mandani kanzari jue serikali mniyarengeje wewe bidhati mkalimani wa Beti Salam utafsiri maneno wa siasa utafsirije makalima anu kijaparo karmun mazoya hangu vungua wangu wa bajini wangu kamu kwanza ke rais wa dawi yabo mbunge na namna ya ukaya na namna ya ufikiri ilola naona kazi ya madai ekaya wanzo ke rais wa dawi urongozo wangu ngowambo ukangawena nyishahidi fulani eshuzi yao tizitoze nyishahidi kitu ngawena nyishahidi zaho wangu wafanya jau lazima nyishahidi ya zitowe ngena zai simu zaho wangu eshamzi ya ziwabe hitu
emana cho wavumbua hirango tuilata leo shayo de bidenti haruma mrongo hamada zinu mrongo tinti shayo ku dukai yekawa baga wa majeshi watrawa wangu wanzo ke rais ngoto fitna haruma le jeshi yehamba ni mungu engezi kakwe yengezi kakweli Allah mintu siju hangezi mungu nsuziju shengezi kakweli kabati mungu wavamana wa siasa ukosumutasa banuna ngwali mwuvamana dukawe kujiwamba iminongo banu yujwale kalima la nimportoki yoti kabila woti mji wode ni mru wangu haufanyu nimportokwa yabo mwanzo akezamana yekajufanyeni nrongo yekajiwambaye nrongo yekaji zukazirewe ngawena wangu wamba wauwa wangu wamba ngiwavumbue ngawena wangu wamba watawa waongo wajuwao sha ihandani yekangwamba wao majeshi watofu yevano dungo kufanya fujarindu yema ministri rododa wao wangu haungabo majeshi ngo wangu kangabo majeshi wajuwao wananyao wadungo huwa wangu wakauta wazi mabodisi na mungu anzo ukeza wana wahensi na hiyo miongoni mweze nguzo za hensi dele jeshi ngeti kadaye njajua njajoro ngwena mnayi njajoro ngwena mnayi sijohuna namna ya mama vanu horema sheitendwa kaiti na unduhuze na ukayangu wanjaizi ya hazari kabati hata unduhuze kabati mahala za joji mtswamini ukaya unuhatu ye mashindano ya siasa haruma mirongo yukana uzirorana marikani iheni wakuu uzingarana waremana shabo Trump yendo ulwawa imruhandani ya batijao baidoni na mbweseni mzima balajwa nzema na nyeho juhatu munda hafu yodehele mazwabana wakufanya wangu ya kahanza kira iswa maudu ngawe ngabonrohe ngawe waufanya hizo maudu ngawe lejeshi ngajuka ujuka mlambia iyo nini ya hakika waniyo deno namba ukrai owangu waonao hodi mwodi mwejara athumani azali wajibiwa habu wakoze bangwa mwanzao bangwa mwengao ilobea sho wangu walumnao hodi ngoni mwejara ye raisi wa daula ilobea jidwaji ye khatwari harumansi dekema bea wayoma hili mwarongo lugha nzima yo aibu haukayabo hizana wewe ushizigungani wajuwao na watu utuwangu wa bodogo nzima na izozo kazi dungani hizana mwenje wangu na wanze watanze ngabo wajuwao na watu ujua haruma dunia kamili ya kumorike na mtu ukabali bukana tudokana telefoni kiawa ya utoende santi baru chiluti ya kredi gutotoromba Facebook yabo wujwenda ya kiba ya ensi wujwe malezi ya ensi wujwe security ya ensi wujwe wumsharikiano wa ensi baba wana telefoni udobe mgojo ya mwana likoni udobe mgojo ya dosi kama ni university zengongo hizo kamwambio banu khaswa shetendo shinu khatwari no wajao rahanu walio ngwaro hao wanza kwa janza hainisha hajanga shiro hao wabakido wajao
wanzawe nsimbaki indensi wanzoarikishiwa maendeleo ya utana zononi yaude mariti yanzanikiwa wana yayo de masuala wangu wa paramaizi ya kisiasa wako ujuzisi vanu ikawajibi baya na mrenge wana mabaya wa mijinili ya jiwe vanutijuha enamnaondwa kwa ukaya haini mzima hulaka tusubuti urola iyo mijinili ngeka ijiri yensi kamili na nyinga mzwa ukanga wonsizilo enamna hiyo lubemba jusubuti ambe ukaengera isazali hauka wabala kawajaju jilibaya wonsiju shabai yakubai kaizuru vanu wabuwatagazaji wakajali wanvuzili majana manani karibu nasi vanu wadu hamanda asiwa kama Islamu hamanda asili vanu hunu wanvudondwani inu msiambali humwandu subuti wambaizo mngwa johanza Mungu jwelewa baya ule maisha ufanyezo wanzao mbe Mungu jwelewa mnyezi mguti mkomori yekaizo lifanyao izo wanu wajiwafanya uo hungo ni mabaya zote likutu zinu nalelewa nendolondo zinu kazi tusamihi madhambi ya wangu waende sawe kawafanya nai zinu kazi tusamihi madhambi ya Mungu yafanya naye sha zembi zahe baadhi yoti samaha yabo wanroji ya ukawafanya naye vanu garabao ndogo za leo na maudu yezibimozi zima ilijoka zao yezibimozi zima engabo namna ya akili ya kisiasa ya kidhamana ya kinafasia ya ambana rensi ukaya haini raisi ujojabane kagabo wanroto mwanza ya ruhusa ya umuwangi hawe kangabo mrujo subutia ukaya ngabo joja raisi kao o wanrupia ngojo mwanza yari nikene mifano ya muhimu ndo ukaya linusu